mntana sikama ubona ama-adverts osephephe ngejanuwari yena yini cabanga kwenze njani yo asiye mntana sikaya yo uphuma Zuckerberg cela ukuthi umbiza azo-unblocka kule account mina engibloke kuyo ngiyacela please yo wayecathula zabantwana besikolo zishayina kanje kule January yo angazi yo Ezek eMark Zuckerberg yo ekwenza ukuthi ukwade yona yini mntana sikaya cela ungitshene kahle ngoba umashonisa bazovula November and nizobuka uphi ngaleso sikhathi kuzobe kunyiwa mina simntana sikaya yo kodwa zonke icathulo uzohamba esikoleni ugqoka amateki yazo it's fine asiye mntana sikaya yamazi Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe bheka angithi wena ubothenga amadatha mahhala Ezek eMark Zuckerberg yo ufuna imali yakhe angithi yena Ezek eMark Zuckerberg yo ekwenza ukuthi kwade yona mntana sikaya yini yona ngoba waltata belkolotisi mali yakhe seyidonse bishi sim card seyisebenzile Mark Zuckerberg kuntatala Facebook sesiloke thumela amanamba amaningi boss ngoba waltata belkolotisi mali yakhe seyidonse bishi sim card seyisebenzile Mark Zuckerberg kuntatala Facebook sesiloke thumela amanamba amaningi boss benithule masiyenze kuningi manje thumela amanamba amaningi yini azoyenza okwethu abomashonisa bavula November sekusondele summertime yini into wena ozoyenza athi engathi Ezek eMark Zuckerberg yo yayifuna imali yakhe phela yo Ezek eMark Zuckerberg yo tell me now I know yo aba wena uqine ngalokho ngiyakwazi wena ngithi right now ngifuna ukuthi axoxele kahle lendaba le yasesikoleni ukuthi kwenzakalani ukuthi wena wayikwada njalo ngewinter makuvela ihita isekuveza imbali ngesama usitshela ukuthi wena kwenzakalani ngawe uthi bakuloyile kanti abakuloyanga yo ushaya Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe angithi wena boloko uthenga idatha ngithi wena lokhu kumnandi ngithi ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo hayi siyabuza wayikwata PC ngolo lento sikhuze kusese-eli baba sayikhuza lento kusese-eli ndoda hey we hey masimba lento yenzakalayo why ungala wena hey ay yo yo ay we ay kila sakumangalela baba hey wena uthini ay